Efrititio. Amamrani amani Ghana, amamrani amani Asante, amamrani Efrititio. Efrititio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa amamrani na amamrani Efrititio. Me kai musa so refi ukromo ina benya wira bedase amamrani amani Efrititio amparo. Sanwa kura ewo Banda Wonchi ene Kakala ewo Ivory Coast eho ena ofi ebaye na woye anuanom mienu ena wobaye ohemfofra woye no ewo Sanwa se wo mefa onananom tu na wonto wonwuma paso ne din ene Tolee Shieshie ya wotoso miensa woye Oyoko ni anase yeko adehye no emu bapenini na wowo no afiapem ahankono aduonum enkono Tolee Shieshie a wotoso miensa nyamehira no emma enum ma miensa mema mienu tubedi ni wofa Tolee Shieshie blopo a wotoso mienu ade Omache ena oye amanye ene amamre sefata na wode eyi ohene na nananom ama yate ase se wa abakose mu no se wo beyiwu afa wo nananom tu ana wadi ade se hene ewo Sanwa ana Banda se wo nwuru obaabra na wo yedehye na wone no ekoda wontimi eni akonwa no ana mpo nkonwa dan mu ho no wonni ho kwan se okoho ne senti ahomache no wode ohemfofra wayenu ekowura nkonwa dan mu ede no kwokire ne nananom nkonwa tuntum na enemo tete a wayi no ede naba abonten na wabeswai ana wabese bibi akire ne manfo Efrititio. Amamrani amani Ghana, amamrani amani Asante, amamrani Efrititio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa amamrani na amamrani Efrititio. Me kai musa so refi ukromo ina benya wira bedase amamrani amani Efrititio amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra. Ya to twini minuanum de bia be haye pa. Mamra. Ya to twini. Saya to twini. De bia be haye ni. Yeah, mamra. Odosa wa memenu abase ya to twini free samamre Efrititio. Mamra. Ya to twini. Saya to twini. De bia be haye ni. Mamra ya to twini na mamra Otolete John Mamrenga Fiku, Betole Papi. Betole Between the Ubusi. Opa Mepo Luke, Buddha. Do the thing. Talk. No. Me, Tolee Shieshie water tare. Me, Tolee Shieshie water tare. Me, Tolee Shieshie water tare. Anga. Ni mantiri Tolee Egelina. Ni mantiri Tolee Egelina. Nga epense. Keni mambe sufina. Keni pambe su. Ba denyuku da. Beni bosia nyina. Hamatra nafatra Ghana tra nipa ameki yikeshi ire nukro beni ferewale bo ala mititi wa ekudenju eni yiri nge kanu pa sayehwa wasoi awie ana wase bibi akire ne manfo awie ansa na wode sekan no ana afana no sign from enso sayeba ya Asante memu a entisa wode sign from wie ansa na wase bibi akire ne manfo ya asechire ne se bosha wahye nyina no
wɔde siprɛko asi akyire. Efrititio amamrani amani Ghana mamrani amani Asante mamrani efrititio anunti na odosewa memenu abase wontenawa ema mamranyira na mamrani efrititio me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo Usawie ya nananom ɛyɛ amanneɛ yɛ a ɛyɛ wodwan emogya wotwa de gu hɔ ɛma wɔhenfofo yi etie mu ɛkyerɛ sɛ wɔde ahohoro ne ho. Amamra odosa wa memenu abase yantuntwini every samamra ifrititio amamra yantuntwini sayatutwini dabia be haye amamra yantuntwini o na amamra nyina frititi wate oduma kuma kwa nyina wade Afei nso nananom etu ne fo na ne dodoɔ na ɛkɔma ne yere esan sɛ na hene begyina ne nyinaa fa kɛseɛ no egyina ne yere. Nsɛm ne bi ɛne sɛ nea ne kunu hia biara saa bere wɔyɛ ma no wɔnam adidiem sɛ wɔde ne ho bɛma no obetu ne ho asi hɔ ayɛ ɔyere pa ɛde ne die bie sɛ ɛde ama no sɛ bɛyɛ a ɔnkɔ abɔntene na ɔnkɔyɛ nneɛma bi a ɛnsɛm fata ɛde fi ne dɛm ne nkekawa ɛbɛka akonnwa no. Ga o mutali jani de fungu amo kloni na chakulu ya ro atosha na krekura ake mo yewo ada watamfungi na moru de fungu atawo be wo mo pra to leko na probo kala kawe wona ke no kru yudlege bo yi pa angomi o chaka kro kana to le musina mo ko mekenye jani o mutali na mo cho na de o yu mo chopa muklo le klo ya de oki titi ofa ime ke pe be klo abota mi etire to na pe ba ka so de fi be kla na to mi lo to de mba ka ya ni furu na de ke mo nka enu na lo pro ne body mo no lo wa wona pe ja atene be kala ka bia pe la imbi na pe fa mbe su lo pa tem da de kamera ge pe ya ni to le ire ye wa pran ye luru wa chi alam na pe mo temi ko pe tranche mo ke gwa mo ke no na kana wo mkali do nakawa ngaka ngatolele ngaphansi anga namanya nyobli trula ulawini mukina we mupra ano mupra ke nyu atlo nanya ablo ofangata kilo topa namunya blo ofangata kilo topa klore regi frambo uyi chichi na to lewa heli litina amujana u klo wo makato kina mbucha heli litina bucha ira kalitina na jani ma klore bo ekatame yopa bo to lewe yikenshi anga upa mutenga wangranga kerendrowi jamba kerendrowi awo wantina nanga anga Francio Ganeo Togo okro otafon ibe anure praka halinoni ngunu ape mo ngunuwe o wantin ko breniem de pepa na bi ngakro wa blongoma ye pepa na bi ngakro wa blongoma gure wu wangrata mu trata mu tingina nampa ke frambe mu deweta no ba mo we parampa funa munga frambe mu ki yoba boja kina tia serenga kiwa mini tatu leo kina ki kalanganya ni pan atuleni wo pambe pa yeye japenye ko ko a do brumo wa chafe kana funga ni na renga ki frango upege bochina na kalaka wa buda imina mu biom bo da chalo rena mi wanga no da chalo rena me ren more wa to lete na me semra bon na pleni temya ki timu me masina mo jon rena kana na re bon rena ki wa no ki na we ni ye do ko ki dra
ati family ma bepa na mapana o ja para ya ke na so kala bia abushake one kana mo fe na wa mu kala kape muta chalo rewa musa ki yo bombo mi yi bo gro be mi o ndra so ki ka mo yo be wa lina umanye ni lete he awu abutreta na ki ni mra o pa mo te funganga mi lobu na o afunganga ukran lobu ntana na o awu kana kala ke ka wa ke wa abutreta mi ki shi pa na pe kala yo wa abutreta wa ndro pe ha ha wa fu kre wana kana kala mi cha me yu papa kana no tale kana ni yu kena tole nga muyonga wa wele mbena mbote e kini ya banga moye na mumu wo wa tabwa mo tole mumu kina wa mutaguru nga mumu ngu ni me ofisi chikima abota otenga nko changa ira kabia ko kiwo okay tele na mumu ikuto nkongo maja tinjo tele binga mbebe mutecho buzeke pe mutecho pele na moni ana mu frongo tanko muko dumu makija bwini bana ana mu yi amu yi mbanga chande chalele luna mai plato lete oyena na mute oyena ko mo muku na mute oyena mo muku bo bala be shupa da ina ke bi biye la na mu yembo to le pe mutembe na ai mo na ri ni tero anyimi yuko wai mu kufasini le sempre por mu nga chakwe le pra wafa petitene pamiti imi prasumi muhamwa yi integri krena ne pamita be hamwa sumi be ya ina kikala kabiana imi chepe hamwa kre be kimeku be fongo ndupa akida ni kambo le pe vitamine le pe iri kuna le pe di kolokono biamo ni kambo ni kwa wesana wa biamo amen. Yeah, mamra, ya to twini minuanum da bia be haye pa. Mamra, ya to twini, saya to twini, da bia be haye ni. Yeah, mamra, odo sawa memenu abase ya to twini free samamra free titi. Yeah, mamra, ya to twini, saya to twini, da bia be haye ni. Mamra ya to twini na mamra nyina free titi wate. Oduma kuma body nyina wade amane ya ka won ene amamre se ye fantastic
Nananom anigye aba san se wanya hen foforo wosa na sa no se ne wosa no egu ahodo Oyokofo abusuan ewo wo masa saa na Achiamehene abusuan ewo wo masa wo mu ewo akuaku a obi a wonasa na obi nsa obi die se woje wo ho achi na wokosa obi asa se minimo santia ade eni ene beto ene mo tete ya wode no epie ma edomo no ehu no wode ne tena apakan mu na apakan ne mu no woye amane ema wode twa kro no ho ahyia Nananom ekura won adehye no ewo fie na oduru fibubua bi a wai kura nananom bi a apakan ne mu no ogina ho ema wode nsa egu fom etwa adwaadwo de kire yawdi a odi ene areho a saa bere no ne re aho de ma nananom bia owoyi a oye saa amane eye ne maame ene ne wofa ti areho aba
Hey, say bibi wo baby o. Say bibi ni baby anka yeda ka yentu ye pono. Yenhwe se apaka no ekọ na assign n'echi. Ya wo mu a eson apaka na ntimi anya ho hwe. Nananom ya amane gu nsa. Yehu ya ne se apaka no etu atene a ekọ na anim toten. Enu achi yebo pray nananom ebisa won. Ni enti a esisa. Wo kire mu se banesa esan se nananom agidi na wo mu enim se tumi na eye adwuma ne nti no apaka ne hunu se bibi wo kwan ya okọ nanim a emfa papa emma se bi ohemfoforo a waba ne titiri ne senti apaka na esan na chi na wo ye amane awia atoa so akọ nanim enti na ye hu ne saa. Bepa hangmai ngunu boke kiframbe nimpa ye ka bo be kala cheri ka yo le plemopa bo chi zani ngina anga kalangani wa bile wonu le plemo wonu pe kro ma pe kichi ange kro to lena ni wo an se kakala na mi ngina rena fana prendrana nganda she kro rena sangbe yo na se muse miena lombro oyiri wa muda mena lomro oyiri wa muda andi elekere mundumpa o pandu sewana cha ya wena fanale dane panga Se nana abaidie afutuo na ena penimfo ewo abusuanim ede bema no se ne ebe ya nanamon obetutu asiye simingani yinga be mpaye bo mondra nundra tu bekipe toro beja Ghana tranga ke woke boja kuwe be ya loplomo pena uloplomo wa anu loplomo ni pechinga ni na ni pechinkuro ya simingani yinga be mpaye bo be kawu be waban boja kina lele nulewe kekini yire angamra ange kamba kulota hapa atule na munse gina ni chopo ni pocho uku anga pi ukumpe anga pi srape de lakiti gina ni la mamrena ba bebe mulanga me kairo ya yombe wa bambo okibeli we ko dovo atrame ni ire mranga na mudawa ni yiri tule ndo ekina ndo wa be musho wa akitia wa bankro no shari no kambo ngake wa nacha bozani tu belie nyinyi no be oye beli be rupa
be pa afrin boss o mamre ki sangata akitia fiafo ni nyoto fiafo Efrititio amamrani amani Ghana amamrani amani Asante mamamrani efrititio anunti na odosewa memenu abase want nawa ema amamrani na amamrani efrititio me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo Jumedie ede etitire ene enintire esan bepie mu wo bra ene mo tete ya wo bo nana edwa ma dom kro no etu ebehwe nana no amamra odosa wa memenu abase yantuntwini every samamra ifrititio amamra yantuntwini saya tutwini dabia be hayenio amamra yantuntwini na amamra nyina fritete wate odoma kuma bode nyina wade amane ka ho ene amamra se yefant na stasi so amamra wa yatutwina dabia be yamobo enu nti odosa wa memenu aba wase want na wada emi amamra nyira ayo nyankuru twede ampo aboamode amamra akwaje abasobode amamne fie wa Ghana yenu nti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odosa wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto twere ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra nti ena makoya gender ambassador ekesa amamra wo ya ye nto twene wate so mumie so muye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto twene o amamra ye nto twene saya to twene dabia be hayenio ye amamra ye frititio mumie so muye amamra ye frititi ampa ye amamra ye wuhi apa mumie so muye ye je mu adabia be ye mobo ye amamra ye nto twene anu ne ade kwa dabia ye di nkuni ma ye ye odose wa batampa memenu aba mami ye mawambo ye kwaso anya wadwuma wate onya kupo twedi ampo wo sira wo bejira wo ye odose wa bana bae ye onipani amamra ye ntontwene ampa Onyonyamfo Emmanuel Akone DC ya owo banda enso de nanu de sem ni nkran hye sem ebre nana Tola nana ta pa mi ko mbaja yimra mena makala fie kayo ade kala de kini hia aye tola le yeja kipe anani bi owe kro me kipe emina kepe me gija sakiye tola le krei ka hu suru krei mona nya suru kiwa na tola le o wana tum na kanye pone mo wana nyangulo nye pone batole ngameyo na anga nye podapa ake nye pote rinya na kije lichiri ke na fachi abua ya kambo na open frame Gangoolo abusia lopo yo bo uwa bia kambo so ngina ukewa mu wa bia yeri pepepe awabia pa imi kifran so sabi bawo yeri kra upa mayauna yo itia nga uyu buru ina pa kre upa mu ulopo rete jonke na kre ya ulopo reswa mu nyina jaso na sabi wesumi amakre sumi be rumbe unga yo imi chepe mbe ume chichita yo kitia mititi minigire mnakre yo nipupu muna hamalete ngekan yo imi ni hamalete nkan ki cho pani na fachi akroko kan ki yo nambe hama loplomo nape nyanje bele nape bile sumi yo imi chepe mbe hama be kisaki ye yo
kitia imi mbe hangma sumi cho bambe na fachi akrokro sumi yo imi chepe mbe nyonu no mbe kipa na fachi akrokro nu yo asebi ni denyu ni mambe kisumi ni prapa ni mbe kisumi so ki na fachi akrokro kan mbe pa yili hangma na so kitia ni etali na hangma nyanya bele bija bele loplomo eyanina be ochi akre be oti mbe kisakiye efrititi oi amamrani amani Ghana amamrani amani Asante mamamrani efrititi o efrititi oi anunti na odose wa memenu abase want na wa amamrani na amamrani efrititi o me kai muse so refi ukromo ina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo Adechen ye no wobu dwadata ema mmofra peni ya ewo banda ne ne mpotem ho nyina behia ye ma mmofra no beye ye kire beka anwensem ewo dwumedie no ase we no nyina kire nkabomu a ohemfofra wabai Tolee Shieshie a otoso miensa me beka achiwade asem Eyanyoye a onipa ye a enfata ana enman puntomba onipa akwemu achiwade agumu ahodwa mienu achiwade ayedi anuka ni achiwade ayemfa ya nunka owo asochi sika asochi etimisi awokwan manuasi emi amamere nyira ayo nyankuru pojo di ampo abo amodi amamere akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asante ne otumfo zetutu abepio wabo odose wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine dansibre wo sebo nsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamere ye nto ntwene ye kade amamere ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu Enstoolment Foundation eye dwumaku a ensha banse mitre NGO ya wom dwumadie bi ene se wo kyerɛkyerɛ se beya wo bɛbɔ wɔn ho ban afri nipa bɔnefo a ya woto hye nkrɔfo so fa wɔn nomum ɛna afei nso fa bi nso ne se nkɔda a wɔkyekyere wɔn mo ɛde wɔn kɔyɛ dwumadene ɛkɔyɛ wɔn ayaka de no okasa ɛde fa ho dwumadie no ɛkɔso no Enstoolment Foundation ene migration adwuma a ɛwɔ mpotem ho kabo mu ɛbɛkyerɛ kwan a wɔbɛfa so na wɔbɛtoto wɔn yɛmaye na wama wani ada ho afisa ne bɔneyɛ ɛho Santene a ɛbɛyi ɛyɛ DCE dada onyonyamfo Mary Akone ne dom ebechia ma Tolee Shieshie ya wotoso miensa Oyokohene fofra waba akwaba ne aba tsenase Esan nkabomunti wo dwumadie ne mu no wode agokansie dwumadie hyehyɛ so ema womo a wompotem ho nyina kabo mo bedi agro ewo agokrama ewo ho so ede hye Tolee Shieshie a otoso miensa Oyokohene fofra waba ene monyam
ye maamenom a owo kronim so ene GNT ono so ebedi agoro dada ewo ho tete agoro bi ti se ampe aso ene ne yakeka ka ho ewo dwumadie no ase de kire wo mo ene a agye Eha ena yede akwantu a yede ye ni kire Banda Sanwa kofa eho ahensie eni mu amane ne amamre ebedan yetiefo ene yahwefo no aha na brebe ma ye kwan ne yede ni nyina esi medende odosewa ene ma apew meda me krew nyina ase aboafo a wodwumadie ho nyina meda wo nyina ase ye mamommo ne hwa abraw adomdom ye ne a ye woni dasene Efrititio amamrani amani Ghana amamrani amani Asante mamamre nefrititio efrititio anunti na odosewa memenu abase want na wa ema amamre nyira na amamre nefrititio me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo Adwa gospel hima yeah mamra ya to twini minuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye yeah mamra odosa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye amamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma nkoma bode nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wawa ya to twina da bia be ye mobo enu nti wodosa wa memenu aba wose want na woda eme amamra nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamra akwaje abasobode amamra fie wo Ghana ye nu nti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odosa wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamra nti ene makoya agenda ambassador ekesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ni ye amamra ye frititio ye so mu ye amamra ne frititi ampa ye amamra ye hu hi apa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamra ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma pre ye ye odo se wa ba tampa emenu ya ba mami ye ma wa mbo ye kwaso anya wadwuma wate onya nkopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba na ba